Usiaisiani na udhocha ingindhini wa mukatu kunikile kilaki madhangoni ye nitawa Robert Mutuku. Na kwa nitawa Sally Shabeti Wambua ni dhiandi ukunengelili maobo. Alama idhangoni ya The Daily Nation wa mukiata. Na mukito nesa tiowe. Na kwa na mukie nesa. Iyo ndiyo kabawe ya nona alama andamana masaba tayo ubungu. Na nino kanedhi andu nimeyumba niti kutoa isi maandamano. Lakini ona uyo obo kuicha kuidhi ubikia itata isu mabisa ama polisi medhe mongamie kundu kana mambite kambi isio nisiki vathukanyoni kana kutungiania mugo anthino maandamano azo na indi thango ya The Daily Nation uthio wayo wandikitwe saba losses na kini muthenyani wayo bala maandamano azo metwa iwe makumbusho ma miaka 33 ma muthenya wa saba bala andu kauta ibindani uma isi mathayo mo hangi makwata maumisi mai na hangi maiki wambeni na yukwi hiyo nebethiwe bena wasio itina mabiasala mengi kwithia matanabi nguwa na kitumi nikiuma biasala methi ama kunikite maskulu ataume na binguwa na indi mawazo ni then ukunengelilie ndino page 2 3 4 5 and 6 ithangoni ya The Daily Nation ikupekulo ekuletwe ithangoni ya The Standard na ekuletwe yo ini strategy ya polisi kana niwia kubinganga kila bandu kethia ndio ni maza kuinetha maandamano lakini yue twakwata wasio tosu ona mundu ile tobika wiane ndei ndalia ubika wiane yo ni strategy ya usia maandamano maikaende kana ni wia serikali na guo kethia ndinengaye ndi mwana wa kutwaisia maandamano Mombasa maandamano maiye yobo na mana me mamugo bai mundu ne kiwatia gasi bayano mana asembania wala manethi iwe no mayambia pe bala menda akwisila lakini mewaye mwikeselenzie isila iye na nengi kwenda au polisi ni mailite ida mayasi ai lethamu itwaisia maandamano musini wa Masako timunenga mwana isila lelu mona ba mwikesele na mayiki habari na inde yuwa oko thono kabari yesu yu polisi metha mailite ku take action ni maiki ya barriers kula mutailite lakini ni mwenda ubika tezi thangoni ya The Standard tuyo bauro ba regional commander polisi wa Nairobi Isa Mohamud aize kana mabingani kanaweza kwithia bene na kau natika huo haki kau ani kanaweza kwithia ba ina andu mana kila alama tona kuka kutwa isi maandamano mene ithoko exactly ithangoni ya The Standard mavo alama nengetwe uito surrender or else ni mauvo makonetie unai minister wa Kinandu County ni ya Ilovi na amba kuongamwa wia Charles Kerich na indi court ni umisio mwamulo na we mwenda yu etwae yelani ya industrial area Ilovi athiogo kwa ilungu ya mie tatu nundu wakwe makuyanisia mwamulo wa court mwamulo nuiva court ni watuye county Ilovi yebe kimanza cha milioni ya na yemwe na thandatu ndono mwonza kwa kampuni wa Kwengu and Company Advocates anateta imama kwa ni masili matethe ise county Ilovi makwani na mayaisa kuebwa kwa u endeka yewe na yu langu ya ama we ama serikali ni masdama saniti wenda onati wonwe manambesa siemeo kundu kungi siemea kundu kungi kana we anda instruction kuma kwa maybe executive akewa paikuwe mbesa isu lakini juni one industry area. Now let me ask you, now what happens ila pede apena kisanga takeu cha mundu sunu kwa atili lo mwanya lakini ndena powers you eventually imbesa nisi kakuma ikana mundu nwe ukakathia kabitha nyono maybe ni higher authorities na kindu chuki kathela what happens you by melando iko tinu yo kazie nyeni iwe ndika but no you will not do that so what happens yeah ende tulike thangoni ya kelia The Daily Nation tuikomana na alama ovo manengetwa uitwa ithangoni day of losses as police block roads to keep out protesters na inde otoni thina kutabianikana regional police commander wa kuya musieni wa Ilovi Isa Mohamud I say we decided to block now to block the roads heading to the CBD so that we can control access our intention is not to harm or block people from coming to the CBD it is a
safety win for the business community na ina win ngumkwata mbauro banondu akwethi hati pe muthenya umwe nendi ilobi maandamano matoyuta muthenya no munthi na muthenya no aoni na nathi nethe apena andu matana uka kwi muthenya no su maandamano ini mundu usu oko bingwa biasala wake in shock nundu yela boka batangaso maandamano pe ando mwe maibawa makatwaisi wanangi kwa mali su nikana yu twitheni twatewa wiya wakana maandamano moka na ciana wasio na kitumini kiu onabona gunsi ingisio mwene itumia amanyo su kulikilila maandamano nundu wakongea na kuosa sindu cia mwene nthi na yu kwi muthenya wa iyo atandithia kana akonima vya salisio ni sikibathuka nyona muno musino ilobi ni matalani wasio etina wa kwithia batai na movement ya mabiasala kana ya maundu mautandithia na kiu kina kuswa musino ilobi wigwo kanundu yu economy ya musino ilobi amina kwithia itambaikite kana kwatiwa ya tambaika exactly na indi bethe abena maundu maingi ala makonikite mebwa amanyiwa amwe maina ima school kwi muthenyano wayo andu ara bena maundu mabata kwika musiini wa ilobi mena amwe mayasia kana maina abika mainena na ndiki mama ubo nangi meweta kana melasmika kutembea kwa kilungu kesa nundu bebandu ubika ukethe ngali bingi wasita ngali bingi yobeta obo asi mumendi ni wa page yakele ya The Standard na ibo bezile kulyo hii hii ni strategy kana ni wia serikali na uo ndienda onenga enende mwana wa utwaisya maandamano lakini nene sie Mombasa na nekulia mokulyo andu azu mbone maandamanie maofisa mapolisi mamatiye baitina na wethia maofisa mapolisi memetho maikwenda mundu nu kumalu kanza that ni kuandamana tandamanie leloni muikali kama tukane mene yote kona kiu ona musini wa ilobi yo kwikwata ni kitu tetha na maofisa mapolisi niweze yukila kioka athe nai nitwoka maofisa mapolisi mayoka maumete u alati andamana tumete yutuke kwithiana na yuka uyambe yabo yo ni kitu tetha na strategies nzio cia kwina maandamano na maandamano atu inengane mwana lelo la mwisela mwambe abana na mwiyumino kelelia bana maina rita tababe visa wa mundu omukwate na wale ne uyakayete ndise yakwa ni tona ambio binewa no na binewe ega ni baanza twigwane mwiyumino kelelia maandamano menu nza wa parliament na meaonekana ega ni mubika mwibika parliament ndene nibunge 18 tukakwata nge 18 ndukeke petition yenza ni omwe twaita meaza petition me twaite ni kwose wabau na timi na maandamano immediately twamina maandamano kila mundu asiyoke balawumie tikone inge muithi kumbani abandu pandu bae kwambia kicha ilobi ne yabingwa yonde anu mahibika weyani anu mahibinga wa mabiasala nitwakwata wasio ainde tuyo dhangoni ya katatu ya The Daily Nation tuikomana na ripoti leo imiwe ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ailiana na ithoko ili kuuseiwe muthenyani wayo balando 10 mabikiye na kwiki wambeni kilingi sini chama maandamano asuma muthenyani wayo na mutongo yu wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka asia kana there is no Kenyan who should have been detained for exercising their right na in fact mabikiana kwa zona James Orengo ni governor wa county ya Siaya isekana muthenyani wayo if the president understands what happened back in 1990 he should have made the day a public or a national public holiday. What do you think? Niona bena bata lakini onati lazima tuikie muthenya with the way public holiday lakini bena bata wa ulilikana zoto umie ba kwa twambe kuisi etine binda yu Kenya ya ina chama kimwe yo ni chao kila chaendeye ni chao kila chatumie Kenneth Matiba na Langi waina mo masia aye tikwenda ngoya chama kimwe tethe na ciama mbingi twethe no thacio na kiu mwene kiambo tunengai utanu wa kwa kwasa kana itwa ile tolilikana wala twaumie tanthi ya Kenya na ni kindu cha usanya na nginona yu president aneso nena niwesike ka president nitumuona ila wamana kana kwi kindu takiu yuke kaitwa monie iso wa kwambililia aine no na Kenya imei ni na kwa umuthenyane wao ni mwana webo wa kuandamana lakini kithi kana muandamana na mu lakini we president witu niweze kwe maandamano lakini eka India exactly na inde yu etela yuke saona pengine balo thi chathe chumwane kana wa chumwa balo ka thaithela ine woke we inena nikianene tina wa kindu cha vita no wambo caution Kenyans before kindu kiukibike thini wa page ya karato pe kiwanza cha kamukunji
Ilovi katikati wa Shauri Moyo Majengo Pumwani pande bo maandamano ma Sabasaba mambi nibo umbano wambe wai na ukazisia atongo ima olei muno pae bo matwa maumbano mo Raila Odinga bae bo atwa na hindi President William Ruto lawa likile kibela nwa ise kanano kuseo bya kiwanza chuwe na chaguo ni kiseo bye yube na kiwanza chao dao kamubela wama volleyball netball mpe bandu ba kuombania kwa uni nikina senzi we yuti bandu ba siasa ni bandu ba ando kuyo dauka yuki yetwa kama Mukunji Community Center kina maondo maingi muno mwenda kuombania bau ni modhi lakini ti siasa ndiye sikana president ulonoka pengine ndiye sikana Ruto kana no koka ndiye sikana ketha na woni usuwa kuendesya babethe be bandu ba mathau na ene ndiko thiumwa kana ndikatunga ingi maumbano make utatiba ithanguni ya kana na ya katano ni visa mbingi ila siona ni tiondo muthenyani wayo kana misi mingi ilie wewe musi wa Ilovi bala bena mabisa meki pathuka nyuma muthenyani wayo amwe ni mama obisa ma polisi ala meki ta uniform nange ona mateki ta uniform ala me ukwata NND bena kungi bukona ni tie ngalisia mabisa ma polisi si pact kuikithia kana ni masesea mabiasala mamwe NND ngalingi konika kiwanza ni tena nduma kokua handu ala matwaisia maandamano to makoneka na maundu angi makoneti maandamano ma muthenyani wayo ni mathangu aloto makona kosa na ukasisia o mabisa asu thini wa page ya kana ya The Standard na mama bola manengetwe uito ni mabuvo mease kana kuma muthenyani wa umundi nigwa manigwa ala mekie KCSE mwaka muthelu meitha maimana kula me uthi mansione cia university na indi metwika kana yukila cha usania ni kana ila funding model nzao ya weni President William Ruto ndio thukuma kwao yuye no nyivu wa bilioni 16 na umane yu amanigwa mokite ulika university ti atalendene wo ubetwika ni batona itha na thina munene muno pyu wa ciana yiku yukwata mukobo wa serikali kusoma na indi twisonga na mbe twikomana o ingi na maubo ala makonetie kisanga kana isanga ilikuse wo muthenyani wayo nthini wa muthenya wa Sabasaba na amwe katwa tongo yala mabikiye na kunena meweta kana muthenya wayo ndunethe wi tofauti muno na kila cha kuseibwe mwakani wa 1990 bala NND ala maumilite kutwaise maandamano amamo mabikiye na kuwa wangi beki wambeni na bethe abena ithoko katwa mobisa ma polisi na NND na kilingisi nikiu amwe mo mabikiye na kwiki wambeni na indi ila story ngo tabasia ni kana umwe katwa ala mabikiye na kunena wet ula ukweto kwithia umwe katwala mekiwe mbeni ibindani ya kilingisi cha Sabasaba mwaka nusu 1990 etwa Mr. Kathangu na weto kwithia asenteziwe kana atwiwe chobo cha miaka 10 ibindani yu mbewa kuka kulechwa ingi mwaka wa 1990 na ile na yasaka nothing much changed apart from the repeal of section 2A. What the Gen Zs are doing today is what we did in 1990. They should continue fighting for the good government. In short, kilaki kuhusu iwe yoyu, vaina tofauti muno na evinda yu. Na James Orengo lani governor wa county ya Siaya nuwa kwa Siaya kana the story of our nation is not good. Na asa kana there no president. If I was the president elected under this constitution, I would have declared this day a national day. Thini wa page ya kana vema uvuma konetie Rigathi Gachagua anda isie yamba kuthio mwa mithenya 45 na thini wa mithenya yesu either twaisi onenania na atongo yange mengalika ya opposition mama nenu la makaete yu mithenya 23 ni mithelu mithenya katikati lakini vainamba kuoneka white smoke wa utezekana mithenya yesu 45 ni kuthela thini wa page ya katano ni bobe maubo wasuma ministers wake na Ndu Ilovi ayendeka yumilie industrial area ni kanambi si chobo chake cha miezi 3 wekeka nuwe no witwa huyu kasi ni kutegemea yuona mundu utena haraka ya kuthi bandu tabauna ni wezi no okay kwoswa bala we akekiwo mbili
ni mundu wezi kana ni wezi bala kilingi sichumite lakini kithia ninyi ni kutegemea pia aya betwikai ibindela wailite kuthi kotini atwikie enthi cianza na watwika kana akilitwo kuthi enthi cianza no obisi wa munini wa president Kithure Kindiki matuko 12 mwai wa katano kwa uwa mothi ai New York na matuko 16 batwika ni muwau na kwa na record cia hospitali aendie hospitali umwe ku New York na kila wanengiwe no paracetamol undu alagwa imutwe lakini kotini kutwikia imwe 1+1 siro apeja thandatu vyandu atatu maendie kotini umwe itwa Shadrack Kimeli, Elisha Kiprop na Steven Siringwewo menda munene wa thukumi ma serikali Felix Koskei ebetange obisini meza kana no likite maunduni ma siasa na tamuthukumi wa serikali ndailite itha aine na maundu ma siasa niwe muungami wa thukumi onthe ma serikali na tikila mundu wonthe no support serikali ki siasa kwa uo nake ndailite mende ebetange Endi thanguni ye 11 ya The Daily Nation twikomana na maubo makoneti witi na yu maubo alama nenganitwe meweta kana hospitals reject steep cuts amid row over inherited NHIF claims na kwa uliku ni kana yu makwani kana ndibila masibitali mataite ibindani ya kadi ya mubango kana mubango wa witi ungua kadi ya NHIF ilo vile sisi kuma siweta kana menengo between 10% na 40% ya ilovila mataite na mewati it is better they accept what they are getting kana metikilila siya bikianu kuma no siya esiombe na yuma hospitali yasu ni mabikiani yena kuleana na keu na maweta kana maina elesioniki that amount ya 10% to 10% ya claims ila manenganite nisio sikumwa na makulia how did the government through the Ministry of Health settle for that niki yuma bikiye kwa muhata masia yitu inengane 10% ya claims na manengani su 10% ilingi na suska nengano ndika na ukweli ikesa kunengano na yu vena schedule bikita na kunengano ya kunengano kwa ilo bisu si ya kadi isu ya NHIF nundo yitu tumia sha yunde bila si ataitu ebindani ya NHIF kana masipitali mataite isu sende na kumwa na nisi siku osumite itembe yani na masipitali meo mali ya kosa isu no sia esiombe tu ile mbetani no ya ukama tokesa kunewa yusi ashano tokesa kunewa ende yu ile mbetani no ya Eastern County ya Kitui Meru Embu Tharaka Nithi meikwatiwa kukwata ilobia sio mwaini wa Mwanza matuko 15 na indi county ilobi Kajiado Machakos Makueni na Kiambu namo makikwatiwa kukwata ilobia sio kwa matuko 13 na matuko 17 mamoi wa Mwanza kwa county ya Mombasa kanisi sia Kisowani na sio sikwata katua matuko miongweli na imwe mamoi wa Mwanza kwa ni kwa simbeza ita meokita kwetela momba nie nika siume niki kila matuko tofauti so zitapeanwa according to their schedule na tuyo ithangu ni sio 11 tukoma na mauwangi nibo kidlebethe abena maukuli maingi yulu wa maskulu kubibwa kuyele mbetani ya Nyanza na ti skulu umwe likana kanao chumwani kiki na thelle nibano nikiebena mwikanisio wa mavia atwa manyiwa skulu umwe wa Kisii na sane we muno mwalimu ayaza mavia akimekana na mama na leana na mwalimu mwe ulama na bikiye kwetu eta principal school ni usu manaze kana be mwalimu lo naibo kuna kwati mwanyu usu kwitwa Mr David Ogenga na nabikia na kuthi umwe yawe yakana ku retire na imeleana na mwalimu lo kwikata ukuka kumreplace koma mwezi I don't know tena mbota bwa na ju kabinda ni kau itino amanyi na mana atia mabibi domo ini make damage nene muno nene na menuka na siana isu kila kenzani sie inaambia kwe yoba mauthio na sia thiciana na CCTV chonde ewezi kama tabia ondo na utabisie binda yingi nitenda kwikala nthina tuswanie yulu akisoma ondo tuki remodel nondo siana ila sio soma utila ina soma miaka ina witi na sina umani mwingi nondo yukana kauka na maniata no ni bwike othio na ngathinga na nga CCTV so nitwenda kwambia uswania nitatu deal nando aima titwana ingi
no tu deal na mwata tikala na mwata nondo ina utabisie no tikalile ndi tunenanie masama itwe madhala wewe mabobo mendi no page ya monza misile kuma ko yakathonzweni makuweni maende na kuatia haki tina wanwelimo mati weni thayo matuku kibathukanio lakini metwekana mele manywe okay thini wa kilabu kimwe kisokoni wa kathonzweni na kila mundu abika musio mwatu iwe thayo matuku muonza mamai wa keli no nge atiwa ni thayo mwaini wa thanthatu mwai wa kana matuku 11 mwakani o na ithimoni cio siwe makamanike ni chao kila kitha cha ina thina lakini onthe matiwe ni thayo dalili bya nene manywite kilabu kimwe na mawisa ma polisi mathi na mosa samples kuma kilabu ni kiu ngino no mundio maiso kwata usungio na kumanani chau chowa iye Josephat Chalo na Peter Mwalili katuni ka umonde ka ndino wa page ya komilinda mwananchi mianza imeoseo vya chama na hii ni Edwin Sifuna mianza ni wameosukuma at your president katuni ka umonde ndino wa page ya komina ile babe tutuni twele andwele meonena nia umwe asia most of these Morocco players atlelaba amwe matha ukiama kana inge matha ukima timu ya Morocco akaminokeleli akamwe masia iwe ndesi anza you can imagine ndo akasia imagine we have Kenyan blood all over Europe tuna Kenya inge muno me Europe ako kabaka asia doing good in different leagues why can't we bring them to Kenya so tina Kenya maende Ulaya na maende kwikaneza ndeni wa madhao na maundu ange meke wathokanio na yu umeonena mwaka mwya well even if Barack Obama was to run for presidency in Kenya we would not elect him Niwone tuwezi ya Kenya nimekuona nasi ona nimekuona ni kumaanisha kana tu ya acknowledge asindu ilanzeo no amina na kapela kiti ke banke na buka tsongete ukaitie mtu wetu culture ni mtu wetu huyo acha tuchague tu ule mtu wetu mwenye tunajua page 17 thangoni ya the Daily Nation nipo na katuni kaitu kuona niti kami kakwite kindu kithiale imboso ni mbozo okay ni leu na yuka miku kaandikitwe government of Kenya GOK na be mundu loka sikumite kauswete kena maundu mengi na yuba utebe na mundu ikite kilaone cha kutwika musumbe na Kenya kingipini na ena microphone na ena microphone ya kasi I must win or just win lazima nishinde ama nishinde there is no in between. Baba kama hizo niona Olkalau by election. No isi Olkalau serikali unity ndio lilikanile Olkalau kutwa wasi no ni marwa wangitha masiwa bado ikane mau tea makoyo. Isiwa ma worth 5 million. Kila yemwe ni 2.5 na sindo mbingi maende ukothegwa. Ino ni mana nengiwe mitungi ngili miongwele ya gas. Na nengi na gari gashagwa emea sindo hizo siaetwe. Kuchukueni. Osai. Lakini ikatume mukwata mutongwe utai mwailu nondu wasindu isu Senator Matthew kura wabika Senator Matthew alisema ukipatiwa pesa chukua asubuhi amka endo kule hiyo pesa shinda vizuri uende uchukue pesa ulale mahali wamepeana vitu zao lakini wewe ukiamka asubuhi on the 14th 16th of July go and vote Kamau nito Robert mutukone mubyano ndo akwitha wakwatiana na ito saa ile sielele kanithe wa ndisio kethia na mweni witu tumane ndo tona kwa ilia ni maya kuya indo yangu ko yangulwe na liwa withio kuma the use Kenya na kwa nitawasalisha Beti Wambua tutwanthini wa kilungu kingi cha salucha ukomane na timu ya FM ni DJ Muthonzwe na Mundu Jeremiah Kizito tindanesa